Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namaro utirat sings in, usin kahimanong klaw, layap bindi hadaka. Kabadi kanong ba jong kani Bangladesh, hakapor basakyan kasorkar British. Kumtaban pensanan yung klawat jong kajat beriyo, kasorkar jela kan sakit no yung modor jong yung riyo slur, haka arterik urempang arajar akusaw, naga State Central Library Shillong Shadaka. Yaw ni modor na do singkay siya do kri, basna do ba Rafael Wantri, bat ya kani kakenhun anyalam hima ubankit na Shillong siya Tamabil, Silhet, hadu Indira Gandhi Cultural Center Kabadan Hadaka, namar haka kat riutrik urempang arajar akusaw, usimbut menteri rang ba kejela ba sniaw halang dahar, haringkat menteri terkenal Arts and Culture ba Kuala Lumpur, ki MLE bati officer kin sapli yung modor jong utirat sing. Namar ba yung modor en pli haka kat riutrik urempang arajar akusaw, hanong ba daka kumta amsyam la sya yung nong lumkubor dan litring dor yung umon, kabala bu Office Directorate Arts and Culture, kabadan ha State Central Library Shillong, Henry la sya bandring dor tangi ki dor kibala dro hakapor utirat sing ubitar ya ki paring kibala syat kelai ki himanong klang kabade haka sautrik uyayong khat raspa at bukandah bantip kambanya kumno bala shnayo umot jong tirat sing layo banya kren kerpang berubah Rafael Wardri hakalau jong State Central Library Shillong. Kulishbun ba Rafael Wardri setenap banikran berpi mata namar ba ni cukup banikran berpi namar government kau bagi ibu muat terusing kau jangan jadi media dunia syadhaka hak kan tadi tapi itu lemengi lano pin ibu ni muat hadhaka coba beli kat kumbal apan ba ingak sarkar de kila ibu hakani ka khan rutri jong ni ubnai war ban ibu yang ni muat jamu tirat singang ti hapo Dhaka hapo gani ka Indira Gandhi Cultural Center wadhang tur gin sabu nam ya kani ka Indira Tirat Singh Memorial Library di hapo flau jong kata ka Cultural Center hin sa penyeng kani yung mod dong Tirat Singh ni ko mikran berpi kumno pi poi ban piriyo ban simenta ban snai mod terusing kani ka kam jong ati di kepala Islam wala dagi posnam ti tangbang 4 jiolat de ban
ong banyo betre kam ki baham kraw kat kini dan ring ada lesi nga panpa ko di songo yo wei naki officer ang baka jong ka sarkar ba Frederick Roy Karpungor di muhi lokot yang ba durong ba terway nga bangala na embalek kum kini kam tiru nga ngararo nga lapan pa banga adan ka jing angnut jing thrang banga nek kum kini kam bat klempet kat ka ke bangala ju tre berobor tingala he bangan penurlong ya ke jing kwa jong ka sarkar ti udah kata jing solution yang ngi kum ka kenhun ti ula IT ngi bang ini sedang ti ke sedang du ti gede kini ki likely ki mod hang ni po kredop bandung sini po library ti gila long ki kam ki barat ba ki ba gila la ban pen urlong hakan ni ka klimat tenang tu sekemat de ki gila nang wan su sekemat ki tu le mengi ni umot tersing berpindah sudah ka pisdang naduk meno Yau ni haji sisa hau menhak ni hau benai November. Hau benai November ngila lek stesen Dhaka. Di hatu kepor nadu musim sedem ngila adap senayu we batang si teng tu batang ni apa sedem tu. Di sendiri dalam apa sethi ngila pelang bad ki dan lang ki biar bisa lang itu kejakang tu tinggi ba idang red 10 empat ihap re ban ya nujual ba kiwi padi khamtam hang tu po Indira Gandhi Kawasan Center kedan udan umot jong ke Indira uba he ba ti daga jingdan yu tu mod ubarit bangil adap senal pa ka pen orang ka penja nak tu kam senasu kemudian ben sena ti ha tu kepor hi ngedan gejing keren lang ba ka video conferencing ban komisioner hang ni tinggi apa suatu yu ba uni baladap senam mentah tu batang hang ni kut sedem tu umpat pada po piang tu kata-kata po labiang teman dia habai nu jual bat ki jingdon cing em tu ka kalsen saudam te kam ulaja no kan tingi azmud yu balada kalong kepala te ngin ya le no do kham he bat ban kham kop ka kum tau sim tir sing ti dakta ka wi jimut kilai ko ngo nakaliang sarkar kilai pendiang ki dan kambat nilai tiga kajing pekre ajing sia kalong mentah nadu November ban ngidang pendap mentah ni Januari itu le mengi kena kejikia jong motor sing bat kajingrong kalong kumba sau food nadu kani ka khat mentah sim su tang na sedam isim nadu sengkai kana bagi ni puni ki kiti du bau bat ya kawai ya kesti nang tau kenam garanti ban kham ikop gum tau khlawai no te takadaw ni lapin pau lang gini gini jingpong jingdeng u ban ikop sisa kum tau khlawai bat muju ka sponsor bat ku ping paila kum sim mo te ula isom pun ha jingpe jungi bangila pasang ban le u bahatam kat bangila ban le ni te kajing khia te wadang bakla nomor kam sumbe ke bolong teli kalong teli sepo sulong tang snap nama snap ke belarben ke benek hi te keni ka mar ke bangi pisnai keni ru kede kita bagi om ka fiberglass te ngasai lakum no uni undan hi kumba apa kesan pon ro kilo ta ipin kindra ngedut anu kesedang mandra nani master jale beri syaraka kumbala ngawang filmnya kumbala pendek nak kalian sarkar tingin ini laibu bagi ngemi artarik penyiar suasana pli ini artaring itu hab besar ya ka ya nomor saya angtir dan kam sa uni mau penyeng mengiang pedestal di hau tu mau penyeng kumnungin pensong itu berokhat ni hapai tendal adat nang turu ngin hapai iki pat kijing penbut penbiang ge beda ba tu ka bad nomor mendai etang numot fi kumpala omne ka mendai etang yu numot bangi ni penyeng nam ndai ka deru ya tu ka library ba ka wei ti kidon kidur kidar kiba ila draw bangin sapen mi kumi kinja kot lung pedop iban batai history ya khana pateng span gajing ele like do jong terot sing persa i pareng hai ti snam khat praspar nda hado unda yap hau khat praspar leksan ki doru kin long ki jing mentoy ban ajing tip ki paiba ki banwan tu ka library
nang bakin sutu bhai ke kita ka jing khia jong ka jing ile lai duit hangi ka balalong ha lesing laban ong laban kam ka lalong swa ya ka ka ba sapo ka doba India ki laya ki laya kun percaya ki hareng Pinra ini muat pinnya dak pinkit ini muat terus nang ni nasilong. Kani tinga ngai ka sarkar tinga ngilai jumut hiba ningko ngilai jumut dan niki niki professional cargo service tendre imat gitu pada kim tre igini kimar ki bala ban paj lani kimar ba mardi kimar puut mar kim gitu kim jutre ban kit ki kwa ban kit de ki balong teli ki ba med bat ki ba la ban san ban la iya jangai kan kena tak dau mentang idang sedang penbej bat ki niki officer jong sarkar tila singin hab kit hida ka trok nang ni hadu ha po hadu tamabil tina tamabil sapo selhet ter hadu Dhaka pada tingin hab IT pada ha ki beliau jong ka Indian High Commission hapo Dhaka bakinnya simti ban poi uni sudut sapo center Mut piru pinit lang sudut Dhaka ban yang muat hoi kin dah lej mengatem long hin marba mengabat ka kunhun jang marba namang ila simti nu sedang kumno bangin sena bangin pentenat bangin penwandur kat kumbaga dawa kata ka renyat jong tersing tingi ngisngode bi bangin sohun kemen sim lu kain ladang iyo bangin le hi dala dia digi keti le jong nang ba kanong ka ka ban sa nam sa keteng ha peteng apa ka ni kadi ba kita bendio ni ke jela jongi ya kadur kadar jong terusing pi sumudur ne kuno peluan kuno kadur kene ro kadi ke bentar ka bang stunat ini jengkeli jong fi kene ro kadi bentar ka bakoksen ha fi lada budin dian hakapor ba ka sarkar ke mud ban pan ka Department of Post nagbenta ka tuka commemorative stamp di ladon wi perlu jengi ibala draw tu kedur ti hata kapur ngarong ngadan ti kini kalong ka pi ki briefing ladi ki ko ban penwan dulu tau sim bu ikan barang ba ti lalu uta kumba di bandang Timre kali jarang khat bang poi mengate ngkedo ka ngong pai sini kat kum ka history te ngitip hiba u tersing u la khlat no tang hakirta ki badang hapo ka sopusnem kumbala ko saule samsinem te takadao ban pedi kumulu bru bola rufo yu fusnem te kam iyaham te ndoi swaban de ite hi ibrokhon ka jingdawa ban penmi na ta stam de kala ha timir la chmit plan te la ala ka ay ka tu gadon bat ke kalami itu custom di hadian nang tu kami ka jingkili na gahima no khlaw usim na khlaw kami ka jingkili na gipat ba kami jingkili na ginong tho kami jingkili na gini bro bali bangare kumbangare tendre kami ka jingle junga kalong bangada ngada ti sani ngada yet bunya ngada lek sunong khlaw ngada lek samairang na kundu ki tu ki badai na kakpo long sim bat ngada wad ya kedur ti ka khadu hi layo ya kedur jong ka dan hapo ka ayu hapo ka longyong loksam ni gini sim ngayo ya kedur jong raja kini sing ti uturu hatu kopor katu kedur ula dan kertal si kumba sampon ro hosnem ti ngong ba lakum nu nakakpo long sim ti mut ki khon nakapateng ti ginya srim ni kedur tinggal susim no na kata kadon ban ka penwan no kata ka jigsisa beda ka bau tersing uklat hakirta ki badang lefsaw lefsan sinem tinggal ngapenwan don ang takan ti usami kembo mi yau ni bang la le suang ni hapo state central library ti ketu jo udur ngapenne re ketu jo udur ngapenne ha ka bangale yau ni ba ngini bu mentas ni sa po Dhaka takadaw kani kalong kabenta ka badan kambahan marba iba haki snem giba mensua bat wat hadu kini ki kep giba dangsen mentaru kidang punun kam kumaru we punun kam dak we gedur we punun gur kamdan kedur ka ban ne si yu te nak takadaw nga hakade de kani rung kuntu ke sarkar kuntu ye ki bor badi pe ya ke ikhtiar badi pe ye kani phang makin penne be do we namaru ni uba ngam kam ba ke bangale nga kalong bajana hitam
tendai lakam num nong la persang bangan ra ba kampaka banyak egi bagi lalem suha kata kasong haga sarkar kasong hagi paiba kasong haga hima kin pidang tendai ngating la persang banyak do wei bahatam uba na kaliang sarkar kila pedang Ngi kwa mai kan mat pi nomor ba pishna yu mo terusing kan no sngi ka bangpo. Kumta ka bang ong pi mene pi ong ulu pan rak sedah kam. Ti ulu pan rak sedah kam ong pi ngi lalit senasu wei beren. Ngi lalit hau benai November. Wahek mata kan. Entar ngi long lali hau November. Tending wan fa November ta kamut kumtu mari kut November he kamut hau December. Ti ka simpor kumbasi benai desi benai sting. Em dan gembala yang songut ke betri lang. Haka kan direk bade besngi pil pin lang to apa pi sulit bo ini mat. Em haban sim haban penyat hi manga penyat ban pej bagi egi bro ginong gibabit gibabiang hadu pendalak ban penyeng ya uni umat tia po Dhaka. Komod hang tu hamut yang terusing Dhaka kinto lang ikas history ro na pingbutang umat. How tu mau penyeng jong umon te ngilasna ko iga kentien kabanya tu i kanal kot sepan gajing ile jong turut sing nado pasdang hadu bunda khlan te ketuan dan khmat daka ketin pereng kenang bagin ka borok ko perthai kin tip habagi leban rumah ketuka center tendre kalian kamon bat kadiang bada ngin bo ro daka ketin khasi wada ketin bangla gajing temu kalong ba la da khat ba poi khasi siti ro kin tip bo ni du sim khasi te ketin bala bangla pada kalong namar ba hapo bangdes ibri gi bahang tu gi bejuan barbor gi balai bawan gi bandrung hapo to galari ru kin tip bo ni du tau sim khasi nang te balai le persa yaki pareng na du kita ki spas nan memensua di katahi kalong jing sebut like na kini pada ngi lapun kre ro i ikot lem kedam iban ban penina mi tidur dikitu tidur ro ngala sedang nadu ketu ga beta ka jing ile ka kong do ha ka South April ka prosper kundai ti hantu ngalapen i ba kumnu u pareng waset kala ya ka himanong klau ha ka baula hima khat sopra ha ka baula ulale ki kam ki ba thambor bi orot ki ya ka imlang salang ya ki paiba ka tu kopor ti ka bala pelong ba un bitar interesting bat layeng dak thma ban ile i pareng ti tu gidur na do kata ga bah ka pareng ki ong ba ka di kata ka nong klau masakar mar ba ha tu kopor argut ki spai rang ba jong ki pareng ki sa penyam bat lagi forward ki we buat ki langrut ki dia ki babut banilek persa ya ki kelawat khasi te ngalapar sang banora itu idur te nuk tu ter de kajing wan jong umban buhut jong lorsen jarang jong ukhen kongor pa jong turut sing bat ki we kelawat ki kongsan ha kajing ile persa ki pareng tu ko ngalapar sang man peniling ba kini ki dur tikini ki dur hakoi kaliang kinlong ki hagoi kalian kinlong kum ki dur ki banwa nam hapo banwa nam hapo ga nika Indra Gandhi Cultural Center kata Triat Singh Memorial Library de kabaar bede galong ba ngin pinir kum kawai ka kalum kedap ha ka ba nuwa ban sami kitu bede nomor katu kedeng khana bi betu nadu ba sedang jong nika jingile hadu ban dasa kamu terus sing ban hadu unda khlat hapo Dhaka jil te gini bon ki ba ki khana ki bangla ha kitu gidur ki ba pir filadap ring ke gila ya batai we pi we ke jing jah ha ke sri kumthobu ya ka benta jong ka pham nong lai tur ni mla ban klet ba ka pham nong lai ka dei ka we ne ka benta ka bakha ba ka ni ka jing le jong ka hima khat sopra persa u khreng Haka habang ades ngi sutu bagi bon bagi kasiro ha kin khot lang kasiro ban lang puli mot tersen nakaliang jong ate kat bangala ban tip bangai kendu na bangala julik berbos thi sapo Dhaka sapo Silhen wan siktu jaka senong khasi ro ngala juli sateng situ
ila yu te kat bang atip iki khmat bang ba am tu te ngala ai kerteng hapo ka sarkar ti ka song sarkar nomor kani kamdi ke benta jong nga bang ngala bani ka song sarkar wat ka sarkar India ru ga haban nya slok bat ka sarkar ngala ti kani ka ngai hagi ti bor wadi pait nomor nganum la ban ai ku jawab ko babiang hani taman nakaleng jong ngala pentip kidan dum gini di orang ba mesti ki balapan ki balapan don kat hatu sini ka jangay kumbakan kilometer masulong chulu Dhaka bangkit lumot sa kali ke kilometer te di jingjangai tinggal 4 dah kenma banda ayu tenlang lang bekala imat kan amduna ya ka spa kilometer ya si laban tamru lasong na kali kan dah kali ha mana ban pli atau kesini lumot terus kat kumbal penbait nagaliang sarkar tu sembut menteri dangba wa senya balang dhar un peli ti handai undan dekat padaru menteri BDP ya gini gi kam jong ka mati thabat jong ka deriti ba poleng do nangta ngasngo ba ikong menteri kong ampriling do indan nangta de gidan satu ni gi Bangladesh kita lang na Bangladesh no di kolang ya gi ruhe ruhan oh ngasu asmo umta markanir kumbang ong mane kamdi ke bentaya nakaliang jungi iting isukut be hakabas nayu ni dia ka jingsai ke bakham pakai ni phila banyo na kaliang sarkar bila pois sa Dhaka jaka bu hangta Indira yu ke kertan Indira Gandhi na call center don ke hata ba don ni pagi mau muat ni mat hoy awal pau momod nang ta gidan kadan ka library ke babu ke ba kongsan ya ke library terlight na ka library bede gidan segi be gijing bu 6 rugi ba peni ya ka riti gestur mde tang jongi de jong bar koi ke di India de tendre ya nalor kita gi ibra khoi la kumo ong na la bu ti no tang ya ke benta jong ka library ban ai nam ha kerteng jong u Tirot Singh nalor ke umat jong Indira Gandhi kamot kinamdan susu kiwi kimot kimot ti udan tang jong Indira Gandhi nama katu ka di Indira Gandhi Cultural Center ti udan bi thik tang mot jong ka Indira Gandhi ti lasi yo udan susu naman ka klempat sanglut baru koi katu ka atat jong ka ni ka alani ki yeng katu ka pagidulan hang tu po ka jong ka ni ka Indian High Commission klempat sanglut dengan 48 ong yo kidan sino tentekat bagi la alam yang i katu ka por bagi ban ya jurip ti ngai baka bakham kongsan ya ka bangai ke de tangka ni ka library ke bala heb ha dan bun haki ki ketup jong kikot untuk Kulisbun berafel ya da sap jong pli ba ai ni kidbok bu national clan na pun kam hop ya ka sap ba bleu ai Kulisbun fidu ba fila ailat yang abangan penpau perthai khmat pai ba iki ba kijing sngo jong abat kijing ki mati jong ki kam bangale ang ne po jela ban khwilenti banang ni khmat banang la ban ne kham ha su iki kijing ban kam bat kijing dawala ka dei na kaliang sarkar ne na kaliang ki rupai ba ne na kaliang hima ne na liang ki nugi senjuk bat ki seng te ngarong apun pawo jing kulisi bon ki Kulisbun